Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Gino. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sipod ka ubing ko, kanayon nak amakangeg iti agkakasakit asao. Dagiti tattao iti aglawlaw ko. Gapo tamang hinom ti amak. Ket may papan iti dayta ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gino. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaasi kamat, Gino. Apay ka diditas? Kasano, awanan ti inam. Dudwa kayo lang iti amam. Wen nga rod, kasano, kat nagsakit mo't ngamin ni nanang ko, kat isuti patay na. Alaa, agan anus kalat ta. Talagang aganos ay na, kaasi ka mat, Gino. Awan lang arudin ti inam, artak pa'y ti amam. Ha? Katwan mat, artak ng bayan ti amam. Iso ti awag dagiti umili kan kuana. Perla, saan ko mamatakas ta, Apay ngay, pudno mat. Apay, isakit mo ni Gino? Kres mo anya. Panawantan ni Perla ditas. Nauyaw mat. Amuyo tatang, kanayon dak akatawan dagiti kaadalak. Taapay ka no, anak ko. Gaputawan ka no lang aruden ti inak. Artek kayo pa'y nga amak. Ala, baybay am ida, anak ko. Urayan niya ti ibagbagada. Saan ka kumaamaupupay? Wen tatang. Nasayat mo kasta, anak ko. Kat uray kastuyak lang nga amam. Igaad mo ti agadal. Ta ikagumaak nga ipaay dagiti masapsapol mo. Wen tatang. Gino, inayapan ka gaputa adda kayat kong ibagakin ka. Adda ka di basol ko, sir. Wenno diyo nagustuhan nga naramid ko. Awan. Inayapan ka, gaputa kayat kong ibaga amay saka kadagiti student achiever. Agpaiso, sir? Wen. Kat dahit ako mati agbalin nga inspirasyon mo. Tapno saan ka maupupay nga oray anya pa ti mapaspasamak. Nga oray pa'y awanan na dinanang mo. Wen, sir, katagyaman ako unay. Sigurado, maragsakan lawan ni tatang ko. Inton ibagak nga da award ko. Auntie, amuyo ka di. Adda award ko ijay pagadalan mi. Kat, anya ko mano adda, Gino. Ha? Ay na, awan nagdumaan na day takadagiti kakadwam no adda award mo. Maikan ka laang mat iti certificate. Sige, auntie. Agawid ak nga rodan. Ala, agawid kan. Di ka mang singa itaramidak. Day talagayam ti umay mo ibaga. Umay ko kumakitaan. No adda dito'y ni tatang ko, auntie. Apay adito'y ti pangbiro kam ngay. Ijay tirsena Sigurado nga adda manen ijay anabarbartak. Kasla di mo met am-am mo ti amam. Sige, auntie. Tayo nakitaan ni tatang ko ijay tersena. Saan ka ngamin amapmapan ijay balay ni Antimpeli, anak? Wen tatang, napanak lang ijay. Tamangan kunak no adda kayo ijay. Kunak no napan kayo nakiistorya kini Uncle Pablo. Saan? Napanak ijay bangkag. Isumat lagayam adi kay nadanon dito'y balay. Ay wen tatang, amuyo ka di. Adda maawat ko apamadayaw ijay pagadalan mi. Kasta ka di, anak? Wen tatang, isuti ko na ti maestrok. Mapan kayon to Tamasapol akadwami ti parents mi, ton awatan mi ti certificate mi. O sige, anak. Mapantan to ijay pagadalan yo. Agyaman tatang. Anam amuyo ka di? Idi imbagak kinyan ti failing at award ko. Kinunana kanyak nga wambibiyang na. Ay, talaga akas day ng antim. Ngamuray no kasta. Pakita amlat ay tinasayat. Respetuam kumalat ta. Uwan tatang. Ay, dayjay ka di ti amam, Gino.
Wen Perla, apay ka di? Lakay gaya man ti amam. Kat, anya ko man lumakayan. Madlaw nga artak. Ha? Isumit lagayam akas tatibadom Arak la siguro ang kanayon tigat-gatangan ti amam. Amangan no di nakapay maigatangan iti brief mo. Nalabas ka mo't Perla. Gaputabak nang kayo. Kastanti bagam. Kayat mo ka di, tadanugan ka, ha? Gusto daytan, Gino. Perla. Ala, Perla. Pumanaw kan. Saan mat ngamin anasaya at dagita nga ibagbagam? Awan matdakas itimbaga ka. Ala, pumanaw kakit din, Perla. Dita kayo manlangan. Anyan day dya, Perla. Gino, di ka makidindin nanog. Amangan no si kati madaksan. Liklikam latta idan. Wen, ditas. Tatang, nabartag kayo manen. Pasensya ka na, anak. Hanggang sana ka nabartek. Amok paila ang matilubong ko. Tatang, ang mga masubsubrahan yun ti aginom. Kitaan nyo kumamati sa lunatyo. Wen, amok asan ang nasaya at yaginom. Hanggang pasensya ka kumalatan. Kahit kumusta mat nga iti trabaho ma. Nasayat latamat tatang. Awan ti pagdanagan nyo kanyak. Nasayat no kasta anak. Amom ka day. Tunggal makit kita ka. Maragsakan ak unay. Gaputainan anusam tinagadal. Siyempre gaputa kas taunay ti panang suportayo kanyak sipod ubingak. Saan kayo nagkurang kas amak? Iso aday ta ti inspirasyon ko. Anang tunoy kadagiti arapaap ko. Gaputa ipatpatag kalaunay anak ko. Katsapay kuma. Tauray kastuyak laang abam. Mariknam kuma ti pamatagkukan ka. Nariknakon day ta, sipod ubingak, tatang. Iso nga ipatpatag kayo mat. Apay, Gino, di ka kadi mabaing iti aramid ti amam. Apay ka di, Auntie Feli. Ni, agdamag ka pa'y laang. Apay, di mo aya makita ti panagbarbartag ti amam. Pasensya kayo, Auntie Feli. Sana bale, tawan mater aramidan ni tata nga pakibabainan nyo. Na, taikalintagam pa'y laang ti amam. Saan ko akanunungan ti panagin inom na? Ngamjak la magustuhan ti panagsasauyo kenkwana. Pangasiyo ta saan kumamatakas ta. Ay, no saan siguro anatayday dinanang mo akabsat ko. Sigurado nga agkonsumisyon iti kanayon a panagbarbartag ti amam. Saan tayo nga mo, Auntie? Ngam no ada siguro ni nanang. Nalabit asan nga agin inom akanayon ni tatang. Anya. Sapay ko mata sa anak nga agbabawi ang nangaklon iti panagayat mo, Gino. Saan, Lani? Tay karikken ka, nga ayatan ka iti napudno. Agyaman nak, Gino. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kat sapay ko mata kasta kamot kanyak. Namnamaham day ta. Ngam, kas iti imbagak idi. Saan kami abak nang? Awan maikarit ko ken ka sa ni Kwami. Daytoy ayat ko lang nga nasudi, ti maikarit ken ka. Saan anapatag ti kinabaknan no para kanyak, Gino? Tinapatag, kati kinapudno nga ayat iti tunggal maysa. Ditas, sinong bata nan nilanit idat-daton ko nga ayat? Ay, maragsakan ak para ken ka, Gino. Ngam, Ne, apay nga agsanaay ka ay? amangan ngamin. No adumanin ti ibagan ni Auntie Feli. Ay na, awan bibiyang ni Antim Afeli kada kayo, Gino. Tinapatag, kat da kayo. Sa bagay, When
Kan maysa, no talagaan na punukan kanila ni. Uray anya timang mangeg na kadagiti tattao. Awan anyaman na dagita. Wenditas, Ay, gayam. Kumusta maten ngay ni tatang mo? kasdelat ta. Kanayon nga uminom iti arak. Di namat ngamin ibaga no apay. Isu abay-bay aklatan. Saan na balit, saan matan ngagbarbartek? Ala, di mo ung tanti amam. Amangan no adamat tinadagsan arason. No apay akas jay ni tatang mo. Tatang, ipasyar ko ti girlfriend ko dito'y balay into no may alawas. Ay katuna, awan madakas na. Agyaman ak tatang. At dakan iti husto nga edad. Isungawan parikot no mga sawa kaan. Wen nga ron tatang. Lumaklakayak gaya men. Ket narigat ti lumakay, ngawan na asawa na. Ay katuna. Angam, sapay kumata saan ka ang mga sawa. Tapno adda mga iwan kan ka inton lumakay ka. No di kat gapo, tanakitam ti babae. Ngay ayatam iti napudno. Wen tatang. Nakita mitan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Lani. Nakainom na sangputanta ni tatang. Kat kalpasan na nangan tayo. Umininom man na ni Jay balkon. Awan parikot iti dayta, Gino. Nasa umatan dayta kanyak iti. Agyaman ak tamawatam, Lani. Wan, naanos ni tatang mo. Kita man. Nagluto pa iti ng rabyan tayo. Wan, Lani. Awan may bagakin ni tatang. Day talang pa naging inom na iti arak ti pilawak. No damagak no apay, di namat ibaga. Ay, kaasimot ni tatang mo. Ang mga no adalaang parikot na. Wen nga rod, ngam kasano ama amuhak. Uray kasano ti pamayak nga agdamag, awan mat ibaga na. Ala, bayamon. Bareng madanon to ti aldaw, kat ibaganan tumutlaang ti makagapo. Iti kasta, maawatan tayo mat. Pasensya ka kuman na anak ko. No nakainumak, hindi ka malaman ti kasaryo. Awan anyaman na tatang. Saan na bale? Tawan mat dakas ngayon naramidyo. Agyaman anak ko. Kat ulitak manan ti mangkablaaw kada kayo. Agyaman ak tatang. Kadawatek, nga uray dito kayon nga agyan iti asawam. Agmay-may saka lang nga anak ko. Isu asapay lang kumahata di nagpampanawan. Di kay madanagan tatang. Nagsaritaan min iti asawak. Apa-renovate tayo da ito'y balay. Ket dito'y tayo amin nga agyan. Ay na, agyaman aklaunay anak ko. Lakay, talaga ka di akas dyan ni Auntie Feli? Apay bakit? Kasano? Tila ibagbaga na matun. Ha? Anya ka di timbaganakin ka? Amangan ka no agbabawi ak anak ikalay sa ken ka. Ngam ko na, nga ay-ayatan ka. Isu asaan to ang mapasamak dayta. Apay matakas ta timbaganakin ka. Amangan ka no maipada ka iti amam, akanayon nga umininom iti arak. Talagamat ni Auntie Feli. Awan pa nang isakit na kada kami. Sang kadilaw ng tupay ni tatang. Wan nga rod. Yamala. Baybay amon. Gaputa awan mo't makita kadakas nga aramid ni tatang. Nga oray kas jay amang nginom. Apay ka di akasta kayo, Auntie Feli. Apay, Gino. Kasla makaungat ka. Apay atilay bagbagayo iti asawak. Ken apay ka di asang kadilaw yun ni tatang. Ha? Sardangan nyo kuman ni tatang. Tauray manginom. Responsable met. Ken iti uray ka ano man. Saan anang parnoy iti parikot. Gapo iti panagin inom na iti arak. Ha? Sardangan da kami kuman, Auntie. Saan nyo abiyangan ti pamilyami. Tadida kayo met bibiyangan. Gino, anak. Danggam kumaan ay bagtibagak. Tatang, Marik na ako mapkapsutakon. Gaputa lumakayak maten.
Iso akayat ko ti agkid daw iti pamakawan. No adaman tinagkurkurangakan ka. Tatang, sipod ubingak. Nariknak ti panang ipatagyo kanyak. Iso nga man tinaskan nga ikiddawan nyo iti pamakawan. Anak, pakawanan na kuma. No kanayon da ka pagsasawan. Gapu iti kanayon ko pa nagininom. Tatang, Inaramid ko lang dayjay. Gapu takayat ko nga iliw-liwag ti sa marikriknak. Gapu iti panakapukaw ko iti inam. Kanaging gayta. Nasakit tiriknak kadaan timfeli. Tadida tinulungan ni ti inam. Masakit. No tinulungan da kuma. Nalabit as ibibiyag pailang. dayta ka di ti makagapo? No apay akanayon kayo nga uminom iti arak? Apay adiyo yung bagbaga kanyak. Gaputadyak kayat aguraam ni Antem Feli. Isu nga inlimot ko ti amin. Isu ati panaginom ko ti arak tinang ipapasak. Tatunggal makainumak. Malipatak ti sa marikriknak. Tatang, Ngam pangaasim ko maanak ko. Di na ko matultuladan. Gaputasan na pa nagbartag ti solusyon ti amin na parikot. Kan kidawag. Nga uray kas jay dantem feli. Respetuam kumalatay da. Agmay saka mo dito balkon lakay. Apay andi ka pa'y lamaturog. pampanunutak namin ni tatang bakit? May kawak lao na iti kawanan. Lakay. Kaslad dapay lang dito ibalay nga umininom iti arak. Talaga kasta. Iti pa naglabas ti aldaw. Mailiw-liwag mo matladay ta. Aklo na mo nga awanan ni tatang. Addan, ija nagkaisabiyag. Wen bakit? Sa diwa pa'y lang iti panunot ko dagiti pamagbagana. Kanti kinasayat ng ama. Iso nga orekas din ni tatang amang inom. Jack Pulos ibain. Iti panang bukol ko iti bukod ko a pamilya, dagiti bilin ni tatang ti inyaplikar ko. Naragsak kami asa nga pamilya, Mr. Lonely. Alakastain, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Gino. Gino pagayam ko, agyaman ak iting kapanang ibinglay iti pakasaritaam. Katima ko nak, pagwadan nga ama ni tatang mo. Gaputa di na linipat ti responsibilidad na kas ama. Iti baet ti ado arigat. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, ken iti matdireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.